Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karikitanga kwepa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchimwa karoga subscriber, don't forget to comment and share this video. Nazi Zimbabwe takwigirai nyaya ya buda ya Mary Mubaiwa pane prophecy ya kaundi wanabatiri time traveler avo vanova a time traveler akaprofita kufa kwa genius kadungure. This time around another prophecy, a said prophecy for Mary Mubaiwa, a death prophecy akabuda nofunga mswa 25 July gore rino achiprofita about nguwa ya Sara na Mary achiti Mary asara ni nguwa diki akabuda on his Facebook yando achitaura yachiti ndakaona mumwe murandakadzi anzwa neurwere aimbova mukadzi wepachigaro chamambo asara nemwedzi mishoma gore riri kuuya hasi kuriona November tinotenda Mwari kana akamuona nguva yaachatandadza vakadzi vazhinji vacharwadziwa nekuti vanenge vasingazvifungidzire asi pamweya wake anenge azorora nyama yatonora. Ngatikoshese munamato nekuti kuchava nekurwisana kwakaipisisa kwemabato zvichachinja mavara anenge eshato munze nekuti zvataurwa nabati hazvina basa ndozvakabuda zvitaurwa nabati muri Zimbabwe muna July 25 so this post vabva vaidzosa zvakare muna November muno apo Mary akabuda achita appearance yake ku High Court abva abuda along achisa picture Mary Mubaiwa ramuri kuona rinapo along with the caption yakanzi murandakadzi azorora November amuona. Ndozvo akabuda achitaura message yashoka vanhu vazhinji kuti zviri kurevei muri Zimbabwe tisingazive kuti chaita come to pass here this prophecy yekunzi Mary haasi kuzoona gore rinouya 2025. Ndomufunga takangoona Mary anga ane mazuva asiri in public appearance yake akaita yapo paayaatenda the magistrate court muri Zimbabwe achiratidza kuti haasi kunzwa mushe agurwa gumbo neruoko muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munionawo sei nyaya iyi. Ndofunga pane marumors akabuda vanhu vakatanga kutaura vachiti Mary afa pakazobuda family yake ichitaura pamusoro penyaya iyo vachiti aiwa Mary ana kufa zvinzi media outlets should reach out to my reliable sources before vapublisha zvinhu. Tisingazive kuti munoona sei nyaya itudzi zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Mary Mubaiwa mazuva apfuura anga ari kuengage in a long and painful battle for access for her children kubva pawakaseparata naChiwenga for 5 years. So pane nyaya dzake dziri kufamba malegal struggles ake ayo again attention emaZimbabweans vanhu vakawanda varikutaura ivo vachiti Mary Mubaiwa ari kufanira kusupportwa since even majudges ari kufanira kunzwira tsitsi Mary kumupa mutongo wakakodzera muri Zimbabwe. Tofunga takaona Mary Mubaiwa akaonekwa achibviswa gumbo neruoko mushure mekunge arwara nechirwere chelymphedema muri Zimbabwe. So the family yaMary Mubaiwa yabuda ichitaura yachiti misinformation iri false information iri kuspread over social media and it is only adding to her burdens and zvinomirira mushe zvakutomuaffecta even mentally and ane depression muri Zimbabwe. Ndofunga pane mamwe marumors akanga akabudawo zvakare zvichinzi one gumbo ranga asara naro hanzi rakabviswa zvakare but family yaitaura chiti no, that is not true. Ndofunga takangoona mavideos aMary Chiwenga akacirculata achiatenda the court pamusoro penyaya yake. So zvanzi Mary is alive. Marumors ekuti afa ndeekunyepa. Nyaya yakabuditswa neTheZimI vachitaura ivo vachiti rumors circulating on social media falsely claiming that Mary Mubaiwa, former vice president Constantino Chiwenga's wife, has died are entirely untrue. Her family is confirmed. Responding to the fabricated reports, Mubaiwa's family spoke to ZimI to set the record straight and urged the public to disregard manipulated images and false screenshots suggesting her death. This wave of misinformation
is only the latest in a series of false claims that have targeted Mubaiwa, who has faced considerable challenges over the past few years. Previously, other online reports alleged without basis that Mubaiwa's remaining leg had been amputated. According to the family members, these rumors have no truth and appear to be malicious attempts to worsen her already difficult situation. Mary Mubaiwa has been engaged in a long and painful battle for access to her children since her separation from Chiwenga 5 years ago. Her ongoing legal struggle has gained significant attention in Zimbabwe, with many expressing support and empathy for her plight. Observers believe that these persistent falsehoods could be the work of her adversaries, who may be attempting to undermine her standing or worsen her suffering in the public eye. Frustrated by these ongoing rumors, Mubaiwa's family emphasized that the spread of false information is only adding to her burdens. They have called on public to verify any claims before sharing them online to avoid further distressing the family and Mary herself with baseless speculations. As this situation remains challenging, the family appreciates the support from those who have shown concern, while urging that any future claims about her health be treated with caution and respect. Munyaya yakabudzwa nedzimai muri Zimbabwe tikaziye kuti munoona sei nyaya iyi tibvunzei zvamunofunga mucomment section. Funga mangoona muri Zimbabwe video takuradzaiwa Mary Mubaiwa achiatenda the magistrate court for nyaya yari kupomerwa attempted murder on the vice president Constantino Chiwenga. So funga mangozvionera kuti Mary is alive, but her health is deteriorating muri Zimbabwe. A lot of people are saying Chiwenga ari kuuraya Mary achifamba. Nyaya yabudzwa nezimai vachitaura vachiti Mary Mubaiwa, former wife of Vice President Constantino Chiwenga, now faces severe health struggles after the amputation of her left leg and right hand. She is confined to a wheelchair, her condition deteriorating while she remains entangled in a relentless legal battle. Despite her frail health, Chiwenga continues to pursue charges against Mubaiwa for alleged attempted murder and money laundering. On Monday, Mubaiwa appeared in Harare Magistrates Court in a wheelchair, where attorney Beatrice Mtetwa filed for a permanent stay of prosecution due to a deteriorating condition. Mtetwa argued that continuing with the trial would be unjust, given Mubaiwa's health challenges. My client is extremely sick and unable to give proper instructions due to her conditions, said Mtetwa, emphasizing that Mary is in constant pain, heavily medicated, and often sedated. The attempted murder charges stem from the accusations that Mary tried to unplug Chiwenga's life support system while he was hospitalized in South Africa. The application argues that there has been an unreasonable delay in proceedings and that Mary's declining health should make any further prosecution unjust. The applicant's health has materially deteriorated to an extent that it would not be in the interest of justice to persist with the criminal prosecution, raised the application. The state requested a postponement to review the defense application. Presiding magistrate Ms. Feresi Chakanyuka deferred the ruling to November 22. During previous hearings, former Health and Child Care Deputy Minister Dr. John Mangwiro testified that Chiwenga's health would decline whenever Mary visited him during his hospital stay. According to Dr. Mangwiro, each time Chiwenga was taken out of the country for treatment, he would initially recover, only to deteriorate again when back home. He claimed that Mary would insist on taking Chiwenga to a hotel instead of a hospital, reportedly saying he wanted to rest, even when advised it was dangerous. Mary Mubaiwa's case highlights a bitter reality. A woman now severely disabled,
financially struggling and physically wasting away, is still forced to defend herself in court against accusations from one of the nation's most influential figures. Despite her dire condition, she continues to seek justice with little to no support from the state that her ex-husband represents. This prolonged legal battle underscores a stark contrast between the privileged lives of the elite and the unrelenting struggles of those out of favor, even those once connected to power. Mary's plight is a chilling reminder of the high cost some pay in Zimbabwe's political landscape. Ndonyaka buditswa ne zimai muri Zimbabwe nomira mushe tudze zvamufunga pamusoro panyaya iyi mu comment section. Vamwe vakutaura vachiti Mary is wrong, vachitaura ivo vachiti aida kuuraya VP, aida kutora mari ya VP the same way yaakaita Shingi Kaondera. Zvinzi so karma is now affecting it. Tisingazive kuti munoona sei nyaya yetudze zvamurufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.